Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adik ya. Teman-teman, di sini ada si Jarjit, Upin, Ipin, dan Boboiboy teman-teman. Bantu aku untuk memasangkan kepala ondel-ondel ke mereka. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai, let's go. Mengerikan. Mata dia merah sangat. Wah, Jarjit teman-teman berubah jadi ondel-ondel berwarna oranye. Keren. Wah, teman-teman, si Upin berubah jadi ondel-ondel berwarna hijau. Keren. Wih, si Ipin berubah jadi ondel-ondel berwarna biru. Keren. Wah, teman-teman, si Boboiboy berubah jadi ondel-ondel berwarna ungu. Keren ya teman-teman. Nice.